سلااوڕێز هەواڵەن هێژە هێویدارم هون هەموو ساغی و سەلامەت بن. هەواڵەن هێژە نوچەیەکی گرنگ ji بەغدایê hat ew jî ew e ku mûçeya artêşa roj ya ku Dawud Oğlu perwerde kiribûn û li ser budceya hêzê Serêvanî de pere mûçe distînin ji aliyê Bexdayê bi temametî hat vala derxistin yanî Bexdad mûçeya wan nade û ew nîşanaveyekê ye ku me çend roj beriya niha gotibû ku li Iraqê deng bilind dibe li hemberî dagîrkariya Tirkiyeyê li hemberî em bêjin hemleyên ku Tirkiye ava dike duh ew hemle li Sûriya jî hat me li bernameya îro serê sibê de behsa vê yekê kir û îro jî li gorî parlamenterê berê Galîb Muhemed ku niha çalakvanekî siyasî ye û bi hukmê nasnameya wî ku ew bexwe kesekî şîa ye nêzîkî aliyên Îranê ye nêzîkî saziyên hikûmeta Iraqê jî dibêje li mûçeya vê mehê de êdî para hêzên roj ku li ser budceya Serêvanî mûçe distînin nehatiye dayîn û di nav wê lîsteyê de ne tenê roj hêzên pak jî hene pak bi serokatiya Yazdan Pana ku partiyekî Kurdistana Îranê ye û bi wê yekê jî tênazkirin nêzî İsraîlê ye pak jî wek artêşa roj partiyek û leşkerekî cêgumanan e yanî çawa cêgumanan e li her cêyekî de mirov lê dinêrî xwenîşandanek li Başûrê Kurdistanê ava dibe tê li darxistin narezayiyek tê li darxistin û ji bo ku hêzên dinê yên pêşmerge nikarin biçin narezayiyan xelkên narazî serkût bikin li wan bixin wane bixin ber sîlekan û berpehînan wane bitirsînin piranî caran li rêka hêzê pak Yazdan Pana wane ew dikin ditirsînin xwenîşandanan bilav dikin û ditirsînin roj jî artêşa roj jî li behdînan heman rolê dibîne îro mûçeya her duyan jî hat rawestandin. Artêşa roj û pak li edebiyata gêncên Başûrê Kurdistanê jê re tê gotin heşdî kurdayetî heşdî Erdoganî birastî jî heşdî Erdoganî heşdî kurdayetî ne yanî çawa heşdî şeعبî heye hêzekê milîsin girêdayê merceyên dînî ne û hêzên roj û hêzên Yazdan Pana jî bi taybetî ew mirov dikare nav lê bike heşdî kurdayetî û Erdoganî yanî li ku berjewendiyekî giştî ya stratîjiya Tirkiyeyê hebe ew jî li wirin û berewa jî dînamîkiyetên demokratîk ya Başûrê Kurdistanê kar dikin. Ew çi tînî bîra me li salên 1980 de gava şerê Iraq û Îranê hebû di heman demê de şerê İsraîl û Falestîniyan hebû gelek aliyên Falestînî di şer de direvîn nekarîbûn şerê İsraîlê bikin û amade nebûn xwe bidin kuştin fîdakariyê bikin xwînê xwe birjîn direvîn dihatin Iraqê gava ku dihatin Iraqê li bin navê nasyonalîzma erebî li bin navê el-Urûbe dibûn endamên Partiya Baes lê tiştên ku Partiya Baes nedikarî bike wane dikirt meselan di nava Partiya Baes wê demê jî heta nîveka salên 1980 mirov dikarî bû yanî carna biçe barega û ofîsên Partiya Baes hinek gazinceyan bike bi avayiyekî henekî nerim te dikarî bû hinek gazinceyan bikey guhdarî te jî dikirin hurmetê te jî digirtin lê piştî ku Falestînî hatin êdî ew Falestînî li bîrokrasiya istihbaratî û eskerî de hatin teyîn kirin êdî ew Falestînî tiştê ku Iraqiyan erebên Iraqî behsên Iraqî nedixist nedikir wane dikir yanî
قەت ویژدان و ئەخلاق بۆنڕا نەبوو هەر کارێک دەکردن دژی عراقی بە تایبەتیژی دژی کوردان و دژی شیعیان عراقی هەر تشت دکردن ئیرۆژی لە چەند ساڵن ئیدی مرۆڤ لێ دنەڕێ لە کوردستانە عراقیدا هەمان تشت تێ دووبارەکردن هەمان حەشت تێ دووبارەکردن یعنی لە ناوە پێشمەرگیاندا کەس هەرە بێگومان ناڕازینە یعنی لێ بنەرە موچەیە پێشمەریان سێمە هەنا هاتێدایی یعنی ئەو پێشمەرگە هەمی زارۆکێوان هەنا هەمی ژیاناوانی تایبەت هەیە دچە ماڵی خۆ سەر شۆڕە دچە ناو میلەت سەر شۆڕە ji bo ku millet dibêje hûn wê deselatê diparêzin hûn rêyekî li hemberî dagîrkeran fîşekekî guleyekî nateqînin lê gava ku xwe nîşandanek çê dibe hûn dikarin milletê xwe bidin ber toqatan bi hemî avayekî xwe ew dibînin yanî xwe zelîl dibînin xwe rezîl dibînin xwe çewsayî dibînin xwe mezlûm dibînin û ئەو یەک لە ڕاستیدا بوویە سەدەم و هێزن جاسووسی بە تایبەتی میت هەر گاوەکی بخوازێ بە $5 بە $100 بە $80 لە ڕێک هاواندا تۆڕێن جاسووسی پێکبینی و تۆڕێن جاسووسیژی پێکانینە یەک ئەون یا دنەی خوێندەوانن دەناو خوێندەوانانژیدا دەناو زانینگە هەیەن باشووردا لە هەولێری و لە دۆکە ئەس پڕ کەسان ناز دەکەم دەبێژن پەریامە نەبوو ئەم لە قاوشەکی برازێن یعنی ئەو قاوش و خانی و ئۆدێن خوێندەوانان دگۆ تشتێک نەتدانمە هەواڵێکژ من ڕاست هات و ئەو هەواڵ گوت کاوەرە ئەس خانیەکی شتەڕا دابین کەم خانی ژمەڕا دابینکردن دداویەدا مەدید و ئەو میتن یعنی ما ئامادە دەکەن ji بۆی ku ئەم karê میت بکەن و gelek caran tiştên wisa jî hatinekirin yani lê binêre rewşekî çi qasî tevlî hev û çi qasî beredayî heye û ew rewş hêzên Kurdan partiyên muxalîf Rewşenbîr Çalakvan Rojnamenivîs hêzê wan nagêjî vê yekê ku vê yekê çareseriyekî jê rabibîn yek û çareseriya jê radibînê dîsa hikûmeta Iraqê ye بەڕاستیژی yani tiştekî pir komîk e tu lê dinêrî tiştekî bi wî rengî heye loma jî min dixwast ew wê pêşketinê bawera parve bikem ew mirov dikare bibêje girêdayî hemleyên navdewletî ne Iraq hêdî hêdî dibe dewlet Iraq hêdî hêdî xwe komî serhev dike ew hêzên ku wekî kanserekî di nava Iraqê de cêgirtine dibin navê Kurd û Kurdayetiyê dibin navê nasyonalîzma Kurdî alayekî Kurdistanê li ser milê wan de heye lê li kelekê Dawud Oğlu da perwerde dibînin ji bo ku împaratoriyeteke nû ya Osmanî ava bikin ji bo ku mîsaqê millî carek din bixen ser Tirkiyeyekî mezin ava bikin ji bo wê hatina avakirin lê li bin navê dewleta serbexwe li bin navê Kurdayetî li bin navê mafê gelê Kurd û bi aşkira jî dikarin kesên dinê texwîn bikin yani Iraq pîsa Iraq nedewleta gerek hûn girêdayê Iraqê nebin hûn şî'a ne hûn nizanim çine lê gava ku ew dixwazin beriya her kesî diçin Iraqê heta cê û firset ji kesên dinê re nayêdin wedît yani hemleya ku pedekê kir de rojên domahiyê de çû Iraqê bi her kesî re hevdîtin çêkir heta bi kesên ku digotin qatilin û di nava heşdî şeibî de kesên ku berpirsiyar nîşan didin ku ew fûzeyan dawêjin Hewlêrê bi wan re beriya her kesî hevdîtin çêkirin ji bo çi ji bo deselatê xwe yani gava ku mesela hat ser deselatdariya wan û berjewendiya wan êdî Iraq baş e gava ku Iraq jî deselatê wan û mûçeyê wan asteng kirt û got xeyrî meşrû e dewê demê de dîsa Kurdayetî dest pê dike êdî ez dîsa bi wê münasebetê bi bîr tînim ku netewperstiya Kurdî çi qasî netewperstiyekî biser êş e yani nebêjin ew ne netewperstiye nexîr hevalno yani gelek misilmanê siyasî jî dibêjin Daeş ne misilman e gelek komûnîst jî digotin
یەکەتیا سۆڤێت و ستالین نە کۆمۆنیست بوون نە سۆسیالیست بوون و مرۆڤ نەکارێ ببێژە ئەوژی نەتەوپەرستن نەتەوپەرستی نەوسای ڕاستە نەتەوپەرستی لە وڵاتێن پێشکەتیدا لە ئەڵمانیا لە فەڕەنسا لە ئەمریکای تشتێکی دنەیە لێ نەتەوپەرستی ئایدۆلۆژیەکی وەقاسی لاستیکیە کو قاعدە و قۆڕاڵی خوا دیار نینە یعنی دکارێ بە دیموکرات دکارێ بە فاشیست دکاری بە چەتا و نەتەوپەرستی ئایدۆلۆژیە چینە ژۆرە ئایدۆلۆژیا گەلنینە ئایدۆلۆژیا خەڵکی نینە بەڕاستی ئایدۆلۆژیا چینە ژۆرە و چینە ژۆر ئەخلاقێوی چەوە بە نەتەوپەرستیاتەژی دکارە وسا ببێ ژوێ باشتر نابێ بەڕاستی یعنی تو نەکاری بێژی ئەس ئینسانێکی سادەمە ئەس ئینسانێکی ڕەوشنبیرم ئەس ئینسانێکی دیموکراتم ئەس نەتەوەپەرستێکی دیموکرات چێ بکەم نەخێر نەتەوەپەرستیامە دیسانژی دێ گرێدای چینە ژۆر بێژە بۆی و ئایدۆلۆژیا چینە ژۆرە ئەو یەک گەرەک دەناوە کورداندا باش بێ فامکردن یعنی دیسانجی ئەم نەتەوەپەرستیە ئاژی ناسیۆنالیزم ئەس بێژم ژ بۆی و دەناوە کورداندا گەلک چەمک و تێگەی هێن خەلەجی تێن بەکارئانی ژ بۆی و هەنێک کەس دەزانن و نەتەوەپەرستی پیسە دەبێژە ئەس نە نەتەوەپەرستم لێز نەتەوەپەروەرم درێ دەبێژە نە نەتەوەپەروەرم لێز نەتەویمە یعنی وانە بنگەهێکی خۆ زانستی نینە بنگەی خۆ زانستی کام بێژە ناسیۆنالیزم وانە هەمی دەناوە ناسیۆنالیزمێدا جێ دەگرێن وەک من گوت ناسیۆنالیزمژی گرێدای شەرت و مەرجێن جڤاکیە گرێدای شەرت و مەرجێن چینێ ژۆر یاێ جڤاکی چینێ مەی ژۆر یا جڤاکی چاوابە نەتەوەپەرستیامەژی دێ وسا ببە و لۆماژی تولێت نەڕێ لە دیرۆکێدا مەسەرە کەسێکی مینە ئیبراهیم ئەحمەد حەمزە عەبدوڵڵا پارتی دیموکراتی کوردستانی عێراق ئەو پەدەکیانەها ئەوانە چێکریان و ژ بۆی و ئەو نە لە چینە ژۆری بوون چینێ ناوین بوون ڕابوون لە یەکی گەڕیان چینێ ژۆر و پارتیە ژوانڕە ئیدارە بکە چۆن لە ناوە بەرفێ دا لە ناوە سەرمایەن با کوورێ سۆڤێتێدا ئێدی مەڵا مستەفا دیتن و مەکتوب سەرۆکێ وێ دەمێ یا عراقی عەبدولکەریم قاسم ڕاشاندن گوتن کار لەکەرە ماخۆ مەلا مستەفا ژمەڕا ڤەگەڕینە و مەلا مستەفا گاڤک و ڤەگەڕاندن پێشوازیەکی گەرم لێکردن سەرۆکێ پارتیاخۆ ئەو مەلا مستەفاژی بە گۆپاڵەی خۆ هەردوو کەسێن کو ئەو پارتی دیموکراتی کوردستانی عێراق ئاوا کردبوون ji ofîsê derxistin lê binêre bevî rengiye yani niha li Kurdistanê de meselan dîsa mînakekî berdewamiya wê ez ji we re bînim Celal Talebanî kesekî xwênde bû advokat bû kesekî dîplomat bû kesekî hêzê wî eskerî ji hêzê pedekî gelek zêdetir bû lê di dawiyê de nekarî bû bebê pedeke tiştekî bike nekarî bû ne de şer de karî bû beser wî de حکم بکە و زاڵ ببە نەدە ڕێخستنێدا نەدە سیاسەتێدا ئەو داویەدا کوردستان ژێڕاهێلا ئەو بەخۆ چوو بەغدایە ji بۆی چە ji بۆی ئەو مەسەلانە گرێدایە مەسەلەیەن فکرینە هەگەر کو دەواری فکریدا تو زەلال نەبی خەتەکیتە پارادیگمەکیتەی جوداتر نەبێ کو تەجاوزە وێ ناسیۆنالیزمێ بکە وێ دەمێ تو نەکاری بەسەردا حکم بکەی هەر کەم و کورتیە هەر پارتێکی هەر ئالیەکی سیاسی کو نەکارە بە لە دەمێن قریزدا کریزاندا دەمێن کو دەناوە جڤاکەدا پرزگرێکەر وسە مەزن هەنە بەرسیف بدێ گرێدایە فکرێوی چ قاسی کاریە پارادیگمەیاوی چ قاسی دکارە ڤان ئەیدۆلۆژیەن هەیی دنیا بینیەن هەیی دەرباز بکە ئەو پڕ گرنگە حتا لە هاژی لە ناوە کورداندا تولێت نەڕی نهاتێ دەربازکردن لێ دەواری ئەکادیمیکدا دەواری زانستیدا مرۆڤ نەکارێت دیسانجی ببێژە ناسیۆنالیزم قەت گرنگیا خۆنینەکە بە تەمامەتی ژە باوێژن ئالیەکی نەخێر یعنی تو چ قاسی بە تایبەتیژی لە هەنێک بەشاندا ئەو وسە مەسەرەن لە کوردستان لە تورکیادا لە باکووری کوردستانیدا حتا ناژی پزگرێ کاتەی ناسنامە هەیە پزگرێ کاتەی زمان هەیە شتەڕە گاڤاکوتو لە پەرلەمانی بە کوردی داخفێ دەبێژن ئەو بە زمانێکی بیانی زمانێکی نەناسکری ئاخەفت یعنی وێ دەمێ پزگرێکەکە دیسانجی لە دەردۆرێ ناسیۆنالیزمی
دێن و دچن و دەزەڤڕن لێ گەرەک ئەز لۆ ماڤەیەکێ تینم بیراوە دەبێژم گەرەک مرۆڤ گاڤک و پرزگرێکێن ku dibek û bi rêbazekî nasyonalîstane çareser bibin gerek mirov nasyonalîzmê baş nas bike. Yani tenê li aliyên baş yê nasyonalîzmê nefikire. Tenê mirov li nasyonalîzma Swêdî û Norwêcî û nizanim çi qasî heye lê ya Fransî bi mînak negire. Nasyonalîzma rojhelata navîn bi mînak bigire ku nasyonalîzmekî belaye pir serêşe. Yadinê jî niha Artêşa Roj me behsa wê kir. Artêşa Roj hêzekî Sunni ye û mirov gavek û diçe nav wan de yani çawa li nava Daeş û li nava Elqaîde û Heyetul Tehrîr Şam diruşmên Allahu Ekber têdayîn, nefret ji Êzîdiyan, nefret ji Elewiyan, nefret ji Şîeyan, nefret ji Mesîhiyan têkirin bi heman rengî li nav wan de jî heye. Ji bo ku ew bi eslê xwe li nava ew hêzên ku jê re digotin ûso li nav wan re dabûn berastî. Li nav Elqaîde û ûso û Daeş û ewa nedabûn lê nasnameyekî wanî Kurdî hebû. Ehtimal e devê de nekarîbûn cê xwe bigirin û ji wan veqetiyan hatin li bin seywana hêzê zêrêvanî li bin alaya Kurdistanê û bi piştgiriya dewleta Tirkiye û Ahmed Davutoğlu perwerde dîtin li Kurdistanê Artêşa Roj encam da. Aliyê wî dînî pir giring e. Nasyonalîzm tu caran dîn li nava serê xwe de dernaxe. Yani ayîn û ol dîn berdewam wek yedekek bekar tîne. Meselen lê binêre Saddam Hussein kesekî sîkular bû, newsa layık bû. Rejêma wî jî layık bû û dema Saddam Hussein rewşa jinan ji niha gelekî pêşketî tir bû li Iraqê lê di salên domayiyê de gavek û tengav bibû ketbû nav qelîzan berdewam Qur'anek destê wî dabû. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Li mehkemê de jî Allahu Ekber gavek û îdam jî girtin Allahu Ekber û ayetê Qur'anê xwînin. Lê binerin dîsa nasyonalîzma Erebî yani destpêkê de li Misr û li Lubnanê heta li Sûriya û li Iraqê nasyonalîzma Erebî mirov dikarê bêje Suryanî û Asûrî û Kildaniyan rojhelata navîn ava kirin. û ew kesên herî pêşketî bûn. Borjuwaziya li gorî dema xwe de borjuwaziya herî pêşketî bûn. Êdî nasyonalîzma Erebî ya di dawiyê de ku nasyonalîzma Ewropa bi serokatiya Cemal Abdulnasir li Misrê jê derket û piştre jî li Iraq û li Sûriyayê Partî Be'sê Erebî Sosyalîstî jê derket bi serokatiya Michel Aflaq. Wana hemî Batros, Michel Aflaq ya Henna wana hemî kesên ji navê wan xuya ye ku hûn fam dikin ku wana kesên Suryanî û Asûrî bûn. Newsa nasyonalîzma Erebî çêkirin, nasyonalîzmekî dijî împeryalîzmî ku ji navê wî xuya ye yani Partiya Sosyalîsta Erebiya, Partiya Erebî ya Sosyalîstî mesela partiyekî pêşketî, partiyekî sîkular û heta gelek carna behsa mafê Kurdan dikirin. Lê di dawiyê de dema Daeş tu lê binire ew behsî بتایبەتی ez behsa behsî Iraqê dikim hemî çûn nav Daeş bûn Daeş. Yani çawa çêbû ji hereketekî wisa layık tu çûyî nava Daeşê. Yani lê binare di yedeka netewperstiyê de dîn rolekî çawa dibîne û nek ol jî bigiştî olekî însanî mezheb têde rol dibîne. Îro em lê dinere loma jî em her caran dibêjin di nasyonalîzma Kurdî de jî merkeza wî de mezheba Sunnî heye. Min carekî mînak jî ji were da ji bernameyan pêş de gava ku kesek diçe Hewlêrê penaberiyê dike formekî kaxezekî derwî gerek tu jî bikey her tişt têda heye navê te tu ji kîjan bajêrî navê dîya te navê bavê te filan filan piştre jî beşek heye olê te çi ye. Hemî ol têda ne. Êzîdî, Kildanî, Elewî, Şîa, Yehûdî filan filan Bûdayî lê Sunnî têda nîne. Sunnî têda nîne. Çima Sunnî têda nîne? Yani dewir de mirov lê dinere li Hewlêrê ew forma ku didin te li bin navê vî formî de çi heye?
یادنێ میناکەکی دنێ يعني هەر جاری کوپەکەکە داخیانیان دەدا بە مناسبەتا عاشورا و حەسەن و حوسێن و شیعەیان و تشتێن وسا تو لێ نەڕی یەک ئارتێش یەک حەشت لە هەم لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانی هەم لە باشوور ئێرە شێوان دەکەن دەبێژن لێ بنەرن ئەو زەلامێ قاسمێ سلەیمانینە ئەو زەلامێن فلان و فلان و بێوانن لێ مرۆڤ لێ بنەڕێن نیڤە کوردان بە تایبەتی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانە ینی باژارێ هەری مەزن هەمی شیعانە کەرماشان و عیلام و لوڕستان وانە هەمی کوردێن شیعانە یعنی هەگەر تو مرۆڤێکی دیموکرات بی چاوا تو ڕۆژ و جەژن و بۆنێن سونیان پیرۆز دەکەی گەرەک تو ڕۆژ و جژنێ سونیانژی پیرۆز بکەیت چما تو ئەو بەوی ڕەنگی گاڤک و تشتێکی داخیانێکی وسا دەبینی و 1001 سخێفی دەکەی یعنی هەرچە قاسی مرۆڤ دکارە ڕەخنە بکە ینی پەکەکە گاڤک و بەحسا حەسەن و حوسێن دکا پڕ ئەو دکا زێدەڕۆیە دکە ینی پڕ بێتان دکە بێتان دکە ینی وەقاسیژی نابە ینی مرۆڤ دەکارە داخیانێکی کورد بدا پیرۆز بکە وێ ڕۆژێ ئاشورایی پیرۆز بکە چاوا جەژنێ مسلمانی سنی پیرۆز دەکەی بە ڕەنگی بە کورتاسی تشتێکی ئەو کاوە حەوجە ناکە تو سێ سەحیفە و 4 سەحیفە و 4 لاپەڕیان لەسەر vێیەکێ بنویسە لێ وەک من گوت ئەو هەمی بەلگەنە نیشان دەدەن و نەتەوەپەرستی لە نەناوە نەتەوەپەرستیە کوردیدا سنی گەرایی چقاسی حاکمە کام زێدە درێژ نەکەن من سۆزدا بوو ئەزوێ پرۆگرامێ زێتر درێژ نەکەم ئەو تەنێ 20 دقه ئەو 20 دقه دەرباز دەبە لۆماژی ئیرۆ بەداوی دینم بێموچەکردنا ئارتێشا ڕۆژ و ئارتێشە پاکێ یا یەزداهن پەنا ئەز وەک پێشکەتنێکی باش دەبینم هەمش بۆی دینامیکیەتە گەلێ کوردستانێ هەمش بۆی هەڵبژارتنێ هەمش بۆی دیموکراسیا هەرێمێدا تشتێکی پڕپڕ باشە و هەم تشتێکی عەدالەت خوازیە ینی ئارتێشێک و هەمی خەڵکی وڵاتێکی دنێنە لە ناوە عەلقاعیدە هاتنە لە ناوە ئوسۆ داهاتنە لە ناوە داعش داهاتنە و تەنێ ڕۆڵێوان ئەوە گاوەک و خۆنیشاندانێک لە هەرێمی کوردستانی ئاوا ببە ئەو چالاکوانن بکوژن لێ بخەن بترسینن ji bo ku pêşmerge vî karî nake pêşmerge pismamêwan dotmamêwan dana wê xelkê dahene wî karî nakin bewan didin kirin bewan didin kirin û tiştekî pir xirab e yadinê jî yanî tu çi îşê te heye ji bo ku pirizgirêkê te bi Îranê re heye tu diçî casûstiyê ji İsraîlê radikî yani ev yek nayînkar kir rasta İsraîl İran vêyekê pir carna zêderoyî tide dike her kesek ku ne dilê wî bi dikare bike casûsê İsraîlê casûsê Yehudiyan lê berastî jî ev yek me em bexwebûne şahêdê vêyekê min bexwe çend kes dîtine ne tenê denawa Pakê de denawa Hizbê Demokratî da jî meselen digotin gelek pêşmergên me endamê me diçûn berê li Hewlêrê û li Cendinê bi Mûsa Dêratekirî çêdêkirin dixwastin bibin ajanê wan min got niha çi sûdê wî heye tu pirzgirêkê te bi Îranê re hene tu dikarî şer bikey tu dikarî xebatê siyasî bikey tu dikarî berxwedanê bikey û gavek ku li hemberî xebatê te siyasî û cemawerî gelêrî astengî çêkirin tu dikarî parastina xwe rewa bikey lê nayê wê watayê ku tu dijminatiyê ava bikey yanî ji bo Îraniyan hemî pêkhatên Îranê Faris û Kurd û her kesî ew İsraîl xetê sor e ji bo Iraqiyan jî xetê sor e tu çima ew dikey yadin jê feydiya İsraîlê ji Kurdan re çi bûye yanî heta niha Kurd tenê bekar tînin tenê Kurd wek casûs dibînin dê nirxekî Kurdan ya azadî demokrasî berastî jî nizanin berastî jî naxwazin tu çima xwe herzan dikey û tu xwe bekar tîne yani ev yek jî berastî tiştekin ku zererê didê dozameyî demokratîk dozame gerek dozekî demokratîk be dozekî azadî xwazî ye ne dozeka em li hemberî welatekî hejmûnger paşketî
ئەم بچن پشگیریە وڵاتێکی دنێ و ژوی پاشکەتی تر و ژوی دڕندەتر بکەن حتا بەرنمەیەکی دەن سلااو و ڕێز دەکرەماخوا پشگیریە خوا ژبووی کەناڵە ما بەردەوام بکەن حتا بەرنمەیە بێ ژیانێکی خۆش دەمێکی خۆش زۆرا دەخوازم ڕێز و سلااف